من гарантия медиҳам ки худо медонад дасти ягон тамоноли зана бусак карги нест ки бидроем пушти дасти моро бусак намгам марда хуш омадӣ бинед ва баъди ине ки мега мебинад ки камтарак мардак хай корш ё борш вазинтара дар пеши мардак мақсад рақс кунад зана дар пеши рақс кунад ки барои мардак вақт чихр шида рақса дар дигар ҷо барои дигарон мекунаву барои ту намекунаш бин таълимоти дина бин ки ҳамин корора бикӣ ки ҳам зиндагӣ мустаҳкамад ҳам муҳаббатотон хуб мешавад бин ҳамаи ино таъсир дорад як нишонаи зани хуб чӣ будае ҳамин будае ки занака ба чеҳраи тоза мардака истиқбол бигирад пайғамбари худо гуфтанд беҳтарини зан ҳамон зане ҳаст ки вақте шавҳар агар ба чеҳраи вай назар кунад чеҳраи вай чунон як чеҳраи кушоде бошад як чеҳраи хандонрӯе бошад ки шавҳар аз дидани ӯ хушнуд шавад яъне дар чеҳраи зан вақте ки шавҳар назар мекунад худ ибодат аст вақте шавҳар ба ҷониби чеҳраи зан нигоҳ мекунад зан дар ин нигоҳи шавҳар аллаке савоб мегирад бо шарте ки агар чеҳраи зан хандонрӯ бошад با یک دهان خنده شوهر اگر پیشواز گیرد لیکن وقتی که شوهر می آید و این زن با یک قوقها و با یک روی ترش اگر شوهر قبول سازد و در لعنت خدا گرفتار می شود. حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید فطرتی تو جذبه ها دارد بلند چشم و هوش از عصوه زهرا مبند. ای انسان میگوید ای طایفه زنها وجود شما قوه جاذبه دارد انسان به خودش میکشد به این خاطر وجود خودت را آنچنان لباس پوش که مردها را در حالت نگاه کردن به شهوت نآیند. چشم و هوش از عصوه زهرا مبند. چشم تا کشا میگد نظری به فاطمه کن نظری به عایشه کن نظری به زینب و ام کلثوم کن اونا چگونه لباس داشتن چگونه حیا داشتن. حضرت